kama wito asimwe ekiro kyatireka tusabira obwomezi bwawe omugisa gwa Mukama. Bayibuli negamba omugisa gwa Mukama agugaba mu bujire kantaheraho bujune. Taata ntukusiima habw'embabazi zaawe. Nisabira omuntu ono Mukama wakumpuliriza. Nisaba omuha omugisa omwibali ya Yesu. Omwakizeho amaisoge gawe Mukama w'abakama. Omwimuche omwibali ya Yesu Kristo. Omwihe omukabi koona akaso okubaluma omwibali ya Yesu. Taata omwibali ya Yesu. Hereza omugisa gwawe ogutagiraho bujune. Gube habw'omezi bw'omuntu ono omwibali ya Yesu. Muha omugisa mu mirimo y'emikono ye omwibali ya Yesu. Muha omugisa mu ntegekazi omwibali ya Yesu. Muha omugisa mu kubolekwa kwe Mukama mu bintu byakutegeka kukora mu maiso omwibali ya Yesu. Muha omugisa Mukama mu bagonze bwabe omwibali ya Yesu. Muha omugisa Taata omwibali ya Yesu mu bantu boona abakoragana nabo mwibali ya Yesu. Mulinde hali abantu ababi. Mulinde hali abantu abanyagi. Mulinde Mukama wange kuruga hali abantu abobubi abomezi mwibali ya Yesu. Nisaba Mukama omwebembere. Nisaba Mukama omwoleke. Nisaba Mukama omuhamagezi. Bayibuli negamba okutina Mukama no amagezi gatandikira. Taata omwibali ya Yesu. Muhe embabazi asobole kutina. Muhe embabazi asobole kuhura. Muhe embabazi Mukama asobole kwehayo obwomezi buhaliwe. Mukama ntukusiima habw'okuba okeja kujunaba bali babuzire. Ai Yesu ekiro kyati omuntu ono muha omugisa Mukama. Muha omugisa. Bayibuli negamba okutunga amagezi mugisa kukira efeza n'ezaabu. Mugisa kukira ebirungi byona ebyoma ebirungi. Ai Taata omwibali ya Yesu. Omuntu ono muha omugisa gwawe gw'amagezi. Leka amagezi gawo gamukora omwibali ya Yesu. Mubuli ebyarakora byona Mukama wange leka arora omugisa. Obwara emkaga nyenchakara leka arora omugisa. Obwara byamagaro ebajo leka arora omugisa. Oturoto leka tuhebwa omugisa omwibali ya Yesu. Mukama entekerezaye leka hebwa omugisa omwibali ya Yesu. Muha omuhimbo ogwijire. Mukama tumanyira abantu bengi abaina obugayiga baitu baina muhimbo. Abaina obugayiga baitu baina businge. Taata omwibali ya Yesu. Omuntu ono nkusabira buha obugayiga. Muhe Mukama ensagi baitu omuhereho obusinge. Omuhereho omuhimbo. Ebintu byona ebyo omuheire Mukama leka abinyumirwe baitu abe n'obusinge. Ai Taata omwibali ya Yesu. Leeta obusinge bwawe omwibali ya Yesu. Habw'okuba obusinge bwawe tubugurwa. Obusinge bwawe buri omwiguru. Obusinge bwawe buri mu amagezi. Ai Taata omwibali ya Yesu. Leeta obusinge mu bwomezi bw'omuntu ono omwibali ya Yesu. Leeta obusinge mu makage. Leeta obusinge mu mirimo ye. Mukama mulinde hali abantu ababi. Mukama mulinde hali abantu abatakumugondeza. Mukama mulinde hali aba bakwenda kuibebye. Taata omwibali ya Yesu. Business ye gaho omugisa. Okusoma kwe kwa omugisa. Amagezi ge gaho omugisa. Abantu be baho omugisa. Abazaire be baho omugisa. Abagenzi be baho omugisa. Mukama abana be baho omugisa. Mu byone byakora leka arora omugisa gwawe. Mwoyo arukwera Mukama. Rubata n'omusaijo ono. Rubata n'omwisiki ono. Rubata n'omukazi ono. Rubata n'omwana ono. Oleeta omugisa gwawe bwomezibwe. Mukama ntukusiima. Ntukugiza. Habw'okuba ohurra esaara obutusaba. Ekiro kyati Mukama wange nturagura omugisa bwomezibwe. Arabaga omugisa enchakara. Arabaga omugisa ekiro. Arabaga omugisa mu kwimuka. Arabaga omugisa mu kubyama. Arabaga omugisa mu byone byakora omwibali ya Yesu. Mukama ebiruke byakurubatiramu bihayira omugisa omwibali ya Yesu. Mukama engude zakurubatiramu zihayira omugisa omwibali ya Yesu. Ai Taata ebikaro nambera akwikara bihayira omugisa omwibali ya Yesu. Mukama wange mwakizeho ekirwezi kyawe omwibali ya Yesu. Mwakizeho amaiso gawe omwibali ya Yesu. Leka abantu barole ng'omuhaire omugisa. Leka abantu barole ng'oniwe akumwimucha. Mukama balarengaho kumurumba. Leka baleme kumwikaho omwibali ya Yesu. Mulinde esagama yawe. Mulinde n'abamalayika bawe. Mulinde n'obulinzi obulinda abana bawe. Ai Mukama muyimuche mukanyise omwibali ya Yesu. Muongereyo mu maiso Mukama w'abakama. Ibara lyawe linyumizibwe hebwe kitindisa. Ntukusiima ntukugiza. Ekiro kyati ntumanya tuhira omugisa. Habw'okuba tuli baana bawe. Abaana bawe baho omugisa Mukama.
abana bawo bahembabazi zawe, abana bawo baho kuganja kwawe. Mukama muho kuganja mulimo, muho kuganja mukusoma. Leka abe mutwe alime kuba mukiro mwibali ya Yesu. Niwe watwira omugisa gwa Mukama. Torabaga mitwe tutwabege mikera Mukama wange. Mubyone byakora. Leka abe mutwe, leka alime kuba mukiro mwibali ya Yesu. Mukama muhamagezi kera abantu abamwitoroire omwibali ya Yesu. Abandi barabagamba genda hansi wara imukaga mwibali ya Yesu. Abandi barabagamba keha wara akanyaga mwibali ya Yesu. Mukama abandi barabagamba hwerekero huwe najja kuba wobomezi mwibali ya Yesu. Mukama obomezi bobsweke sagama yawe buleme kuyihwaho obwire bobutaka ikiro mwibali ya Yesu. Mukama ntukusima habo okuba mwiguru omahiro mugisa omunsi omahiro mugisa omumaizi omahiro mugisa omumwanya omahiro mugisa hona hararu bateraga ohiro mugisa mwibali ya Yesu. Mukama ntukusima habo okubeka ikaroche Mukama noki no ifora kikoto omwibali ya Yesu Kristo ekikaro kyarumo no kigalisho mwibali ya Yesu. Enju namba akorara no kigalisho mwibali ya Yesu. Tiyahikiwe kabi, tiyahikiwe kabi, tiyahikiwe gwererezi omwibali ya Yesu. Abasuma tebalimuhikaho omwibali ya Yesu. Abatemu tebalimuhikaho omwibali ya Yesu. Mukama abatemu abo moyo tebalimuhikaho omwibali ya Yesu. Abatemu abo mubiri tebalimuhikaho omwibali ya Yesu. Abasuma bemyoyo tebalimuhikaho omwibali ya Yesu. Abasuma bebintu ebikurorwaho tebalibikaho mwibali ya Yesu. Sentese tuhiro omugisa ozininzira ku rugamba basuma n'abanyagi omwibali ya Yesu. Mukame ebyo bwayigabe bihirwa omugisa no birinda ku rugahali abasuma n'abanyagi omwibali ya Yesu. Byone ebintu biswekesagama ya Yesu. Webale Mukama wabakama, webale abo embabazize embabazi zawo abomezibwe tato mbirigwe nduguswekesagama ya Yesu. Obroire tubwamuhikeho mwibali ya Yesu. Butandwa tiyamuhikeho mwibali ya Yesu. Mukama rabaga omugisa mubyone byakoro mwibali ya Yesu. Mukama ntukusima habo kubabusaho ikikaro cyo mbirigwe ekirakwatwaho omnyanzugo mwibali ya Yesu. Tata ninkusima habo kubaba barweire bagenzere mu doctor bagambirwa ngo tibali kurungi hati bayina kora tests kurore bibi tato mwibali ya Yesu. Ebyoma byakalimagezi ebyaba doctor no bibanzayo habo kubokera kwaho kwizire omwibali ya Yesu. No kwata habikyabi kandi no mukizo mwibali ya Yesu. No kwata amagufage kandi no mukizo mwibali ya Yesu. Mukama abandi tebayina mani mu mubiri yabo ekiro kyatereta amani gawe omikono yabo mwibali ya Yesu. Ekiro kyatereta amani gawe gatahe mbigere byabo mwibali ya Yesu. Tato mwibali ya Yesu amaiso gabo ntugasabira omugisa ekiro kyati ngarora kurungi omwibali ya Yesu. Ngarora kurungi nko gategekiro kurora omwibali ya Yesu. Ekyo kyone kibale maiso ekubaletera kurora ebyahehi batakurora ebyahara ekiro kyateke heki nkihwahe sagama ya Yesu. Nkihwaho murugo arhanga leko murugo arhanga kwata amaiso gomsejon leko murugo arhanga kwata amaiso gomkazion leko murugo arhanga kwata amaiso gomisikyo leko murugo arhanga kwata amaiso gomsigazion o mwana on leko murugo arhanga gubungira amaisoge ararora kurungi kurugane ekiro kyati omwibali ya Yesu. Abaire mbajara garubindi ekiro kyati omo yarkwera nozivai haho hai Mukama ntukusima habo kwa amaiso gabo ngarora kurungi omwibali ya Yesu. Mukama ababeire mbasasa amatu abamutu bakura kurungi tato omwibali ya Yesu bamungire ekiro kyati babungira omwibali ya Yesu babungira Mukama wabakama obakize kandi amatugabo gahure omwibali ya Yesu. Aitati ayagwira amaiso gabatimayo ekiro kyati amaiso gabo gigure omwibali ya Yesu. Mukami ayagwira amaiso gabantu abali batakura kurungi ekiro kyati amatugabo gigure omwibali ya Yesu. Mukama wabakama entambu zabo zibairo omugisa entambu zabo zokurakurana entambu zibaratera zogenda maiso teziro zogaruke nyuma omwibali ya Yesu. Entambo zibaratera zahiro omugisa omwibali ya Yesu. Tata ntukusima habo ko bahiro omugisa omuse ibarumu bahiro omugisa omwihange eribarumu bahiro omugisa. Mukama wabakama abandi no bagalisha no bayiha mwihange erimu eribabaye batakurakurana Mukama no bagara mu mahanga agomugisa nambere omugisa gwabo gwahwire omwibali ya Yesu. Mwebale Mukama obora abatwara mu mahanga amashaka bahiro omugisa baragulenje baragulitaka baragaliha barahebo omugisa mubyone bakora. Webale tata webale Mukama wabakama webale abo embabazi zawo ibali ali nyumize bwerhebwe kitinisa
ntukusiima aitata bahira omugisa munsi ene ya Uganda bahira omugisa munsi za America bahira omugisa munsi za Europe bahira omugisa munsi za Asia bahira omugisa Mukama wangu munsi za Africa ezindi omwibali ya Yesu ibara lyabo liramanywa ibara lyabo lirahurwa omwibali ya Yesu tata webale otuhaira omugisa abana baitu bahira omugisa abazaire baitu bahira omugisa abagonzi baitu bahira omugisa abanyoro n'abakyaro bahira omugisa ibara lyabo linyumizibwe hewe kutinisa habokuba lirhanganya kuresara webale ay Yesu ntukusiima tena bugarukiro habokuba omugisa gwaitu ngurugaliwe Mukama omugisa gwaitu gulinzirwe sagama yawe niwe wagutuhaira Mukama omnyazi gwatasobo gutwihawo tuhairwa omugisa omwibali ya Yesu webale Mukama abakama ntusiima ntukugiza kuraba omwibali ya Yesu Kristo Mukama wetu. Amina.